COVID-19 tho ni na in khovela tuam le meka India ram chu tuarna saber ram ni in din hun rap thlak taka kan ding meka ni nimin ringo takai tharzat tukina report po nuai thum singriat sangni ani hem mai ni COVID-19 na thlen tu coronavirus 2 in thlak danglam variants sang te chanchin le in thlak danglam dan Dr. Albert Lalrem Ruata Postdoctoral Clinical Research Associate Uniclinicum Tübingen, Germany zia hi hangai thlau deang virus te hi thil nung ve changchanga chiar an nia scientist thren khat chuan nun na nei chin chiana hallmark tam tak an nei lo wangin thil nung lowa an ngai ve bok nun na nei dang te ne na khai khin chuan virus hi ni phung mol mang tak proteina tuam hlom DNA emo RNA emo treu te pai thil te tak te an ni thil nung dang te timur chunga lutin an nei chu be chana mangin ain thlapung ve thei chau ani COVID-19 na thlen tu coronavirus 2 hian aza in thlak chon zel turin RNA anaya RNA te hi DNA nen inang tak horop pali A G C U in zom khom diet ani coronavirus RNA horop seizong hi sing ni sang kwa zakwa le pathum lai ania he RNA horop in dot dan RNA sequence masaber hi Wuhan HU1 strain tia mingvo ani Chinese scientist and RNA horop riat theina khol sequencer mangin khovel huwa pa mu thei le zirchian thei turin January ni som sang ni som ni khan coronavirus 2 RNA hi an chop chuaka he RNA horop sei tak sing ni sang kwa zakwa le pathum ma hian coronavirus 2 in mishing taksa timur alu chuale ain thla pun zel tura amamo protein che sang siam na tur thumal a om ani coronavirus 2 horop puanzar ani vele ram sang atangin vaccine siam na turte PCR manga COVID-19 test nana thaturte hemi horop bungle sang atangin anlo duang chuak ta ani virus te hi anin thla puna kopitam tak anin siam hian RNA horop then khat te hi alawin chep sual tan wai thina chu horop in chep dik lo chu scientist ten in thlak danglamna mutation antiani chutianga in chep dik lo atirami ne na DNA emo RNA horop in anglo neita virus chu mutant emo variant emo strain thar ti in an soi thina ni thil nung danga te chuan hetiang horop in chep sual zeu hi proofreading enzymes manga endigle siam that zung thei ania thil nung chang ti taka virus tam tak te hian proofreading enzymes an nei lo emo atho that lutuk lo thin awangin hun rei lo ta chungin atirami thla kal zel chu nasa takin alo danglam thei ta thina ni tun shipui lenga scientist an hlo ber chu vaccine siam na atana an man protein siam tu thumal horop te hi adanglam zelanga vaccine te hian coronavirus variant thar te hi ado hne lo mayang ti hi ani vaccine na tho ti chuan op thei tur strain thar achuak em ti hi ram ti na tagin endik reng ania sample lakte andanglam na mu ani hian kha mutant dar chak dante ala om thei dante le taksaral veng tu rual immune system dan zolo chakna thar anei ta em ti te enthli thlai phot ania hetianga endik ani chung hian variant of interest VOI emo variant under investigation VUI tin aming an vu phot thin uluk taka zirchiana finfi ani nuwa variant of concern VOC an vu chau thin ani tunthling hian VOC pathum a om towa chung ming tele anlo ir chuan ram te chu B117 UK B1351 South Africa P1 Brazil te anni tunaya India rama variant thar an mu report B1617 le achi le kuang pathum te hi la in thlak mek le zirchian mek VOI emo VUI te anni National TV le newspaper vela double mutant triple mutant tia anchu awang hian UK South Africa le Brazil strain te ain ala om zual so ti finfiana engma ala om chuang lo ani heng VOC te hian tuna vaccine sem chu mek na tho egemo chen chu ti thuan op ma se vaccine manga taksa chakna immune cells le antibodies loin siam mangin heng variant thar te hi anla that zel theiri ti mu chu ani UK rama he VOC B117 dar chakle
in kai chon ol sam taka soi lengvel kara vaccine le shileng dan na mangin ziom lam an pan thei tlata an hlom rualin vaccine ala thok tha ti he hian ati chiang hle ni main khat khan UK laboratory pakhata chuan India ramashik thar B1617 te hi Pfizer COVID-19 vaccine siam dong te ti sen nanga antibody te chuan ala that the ani ti an puang tin April ni somni pani khan Hyderabad Institute pakhat CCMB director Dr. Rakesh Misra chuan COVID-19 veidam tele Covishield vaccine dongte thisen nanga antibody chuan he India ram double mutant thi athat thei ti nim nge na result ati chuak bok heng kan soitak le result kan mu thei atang hian vaccine hi athok nge ya kan van ne ya kan dong to ani poin mas man rual pol tlem le film khur ichun zom zelang u tamzokin vaccine an la don ma le shileng a kiam ma chu i film khur chun zom zelang u